isura ya politike mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kuba igiye guhinduka. Ni nyuma y'uko umutwe wa M23 ufatiwe Uvira uri gushinga leta cyangwa se ibizwi nka balkanization. Ni ibikorwa bari gushinjwa no mu bindi bice bigaruriye. Ibyo birego bishatse kuvuga iki? M23 birayigiraho izengaruka. Ese ninde ubizanye? Byose tugiye kubisesengura muri iyi nkuru. Wowe tera gatebe cyangwa se aho uri hose guma hafi turebe icyo bivuze mu buryo busesenguye. Iyi ni inkuru isesenguye ngushishikariza kumva kugera ku munota wa nyuma kugira ngo usobanukirwe akaga M23 ishobora guhurira nako muri iki kirego gishya. Imitego yabaye myinshi. M23 bayiteze kwigarurira ubutaka, bayiteze gufata abaturage bugwate, bayiteze byinshi, ariko iki ngiki cyo kirakomeye. Ijambo balkanization cyangwa se gushinga leta yigenga cyangwa gucamo igihugu igice, ni ijambo ryakunze gukoreshwa cyane muri Kongo bavuga ko M23 ngo n'u Rwanda ruyifasha. U Rwanda rurabihakana iteka, bagamije gushinga leta cyangwa se gucamo Kongo ibice ibyiswe balkanization. Ibyatangajwe rero tugiye kubanza turebe akantu gatoya katangajwe n'inzobere z'umuryango w'abibumbye zasohoye raporo yibanze ivuga ko M23 iri gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ngikabikora yirengagije ko ari ibiganiro bya Doha n'ibya Washington birimo kuba. M23 nta kiratangaza, ariko hari icyo u Rwanda rutangaje binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga warwo Olivier Nduhungirehe. Ibi ngibi turi buze kubigarukaho turebe n'ibyashinjwe u Rwanda n'iyi raporo. Iyi raporo ivuga ko ntabwo ari iya kera. Iyi raporo yibanze yo ku itariki 30 z'ukwa 12 2025, ariko igiye hanze mu kanya. Igaragaza ko ngo M23 yatangaje ko nta mugambi ifite wo gushinga leta yigenga cyangwa gucamo Kongo kabiri, ariko hari ibimenyetso byatahuwe bigaragaza ko uyu mutwe koko urimo kubikora. Ufatiwe kandi mu cyuho, hari ibimenyetso simusiga bigaragajwe yuko M23 irimo gukora iki kintu cyo gushinga leta cyangwa gushyiraho ubutegetsi buri parallele cyangwa bubangikanye n'ubwa leta. Raporo ivuga ko ngo M23 ishaka kuba ubundi butegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kongo, aho ngo yashyizeho inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive, igashyiraho inzego z'ubucamanza judiciaire, hanyuma igashyiraho imisoro, inzego z'umusoro, igashyiraho inzego z'umutekano, polisi n'igisirikare, bisa neza nko kurema ibikorwa bya leta. Wowe dukurikiye nibyo cyangwa si byo? Iyi raporo ivuga ko M23 yaguye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo ibifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda. Turi buze kubigarukaho. Ikindi kigarukwaho muri raporo nuko abategetsi ba Kongo biyemeje gukemura ikibazo cya FDLR, ariko kugeza n'ubu ngubu ngo FARDC iracyakomeje kugendera ku bufasha bwa FDLR n'indi mitwe ikorana na FDLR. Ni raporo Kinshasa itaragira ikivugaho, ariko reka tujye kuri tere. Kuri tere iyo ugeze mu mujyi wa Uvira, turagaruka no mu yindi mijyi, bigaragara ko hari ubutegetsi bubangikanye n'ubusanzwe mu mujyi wa Uvira, bikaba ngo bikomeje no gutera impungenge abaturage. Nubwo M23 yatangaje ko inyeshyamba zayo zizava muri Uvira, iyo ugiye kuri tere usanga ibinyuranye nabyo. Amakuru aturuka ahantu hatandukanye muri Uvira avuga ko M23 iherutse gushyiraho meya w'umujyi ndetse n'ababurugumesitiri 3 b'amakomine 3. Ayo makomine ni Karundu, Mulongwe na komine Kavimvira.
ibi bikaba bishimangira ishyirwaho ry'inzego z'ubuyobozi zibangikanye n'izemewe na leta ya Kongo. Ibi ngibi 23 yarabikoze. Izo nzego zagiyeho. Sinaho ngaho gusa. Bukavu barahari, hari ubuyobozi. Goma burahari, hari ubuyobozi. Ndetse no ku rwego rwo hejuru hari ba guverineri. Busubwangi Patrick, Kivu y'Amajyepfo. Wirimanzi, Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ngibyo byose hakajyaho noneho n'abameya. Goma ifite meya. Hagiye inzego z'ubucamanza, buri wese yarabibonye itangazo ryagiyeho, ryarasohotse. Hajyaho noneho hari igisirikare cy'ama 23, hari na polisi ejo bundi mwarayibonye ubwo abaturage bigaragambyaga basaba ko 23 itavanwa Uvira. Ibyo byaragaragaye. Noneho reka nyine ubwo turakibere kuri tere. Izo nzego ngo zashyizwe muri Uvira ndetse n'ahandi ngo zagaragaje ko 23 koko igamije gushyiraho ubutegetsi bwa politike n'ubuyobozi burambye. Ubu buyobozi bushyirwaho bubangikanye n'ubwa leta kandi bukorera munsi y'uburinzi bwa 23. Aho abarwanyi bayo ubu ngubu ngo bagaragara muri Uvira bambaye imyenda ya polisi cyangwa ya gisivili. Abari muri Uvira nibyo cyangwa sibyo. Ibyemezo by'ubutegetsi birafatwa. Ejo bundi twabonye itangazo, niba ejo bundi niba ejo twabonye itangazo rivuga ko hashyizweho amabwiriza ajyanye no kwigarurira imitungo ya leta ndetse ibanabuza abantu kugira imitungo bagurisha cyangwa gukora mitasiyo cyangwa ibindi byose. Hafashwe ibyemezo by'imisoro. Twabonye imisoro ngo leta yari ifite imisoro igera muri 500 na muri Kivu ngira ngo y'Amajyepfo. 23 irayigabanya, igabanyaho 311. Ivuga ko iyo ngiyo itazongera kwishyurwa. Hafatwa ibyemezo by'umutekano. Kandi byose bigafatwa ngo bitagendeye ku mategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose ngo bikaba bigamije gutesha agaciro inzego za leta zemewe. Kugeza ubu ngubu 23 yafashe nta rwego rwa leta ruhakorerwa. Murabizi neza yuko leta ya Kinshasa yafashe icyemezo cy'uko umuntu wese uje Kinshasa aturutse hayo 23 igenzura agomba kuzajya yakwa visa. 23 nayo ihita ifata icyo cyemezo. Ubu ngubu hashyizweho uburyo abantu babona amafaranga. Hashyizweho imisoro. Byose systeme yo gushyiraho leta no gucamo igihugu ibice benshi bakunda kwita balkanization. 23 kandi bivugwa ko kuri tere amakuru ariyo hari ikintu bita kwigarurira ibigo bya leta bikorera muri Uvira ndetse n'ahandi. Reka twirebere muri Uvira. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere ni kuwa gatandatu y'icyumweru gishize, muri Uvira habereye inama ku biro by'umujyi wa Uvira yahuje abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi SNEL, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi Regideso na meya w'umujyi washyizweho na 23 muri Uvira. Muri iyo nama izi nyeshyamba zatangaje ko zigiye gufata mu ntoki imicungire y'imari y'ibyo bigo byombi bya leta kandi ko amafaranga yishyuwe n'abaturage ku mazi n'amashanyarazi agomba kujya akoreshwa mu gushyigikira ibikorwa bya 23. Nukuvuga ngo ibi ngibi koko biramutse byemejwe byaba ari intambwe nshya yo gushimangira ubuyobozi bubangikanye bwa 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Aho umuturage cyangwa se aho ibikorwa by'abaturage bigomba kuzajya bigirira ingaruka umutwe wa 23. Nicyo byabisobanuye. Reka turebe. Twavuze ko iyi nkuru igomba kuba ari inkuru isesenguye. Gushinga leta yigenga cyangwa gucamo Kongo kabiri akenshi byitwa balkanization.
bifite izihe ngaruka kuri M23? Bisobanuye iki? Kubera iki iyi raporo yaciye umurongo kuri icyo kintu kikaba ari ikirego gishya M23 irezwe? Birabyo kwigarurira imitungo hari mezire bafashe nabo ngira ngo bari bamaze kubona iyi raporo, ariko noneho kubera iki kirego gishya? Ubushize twabonye ikirego twasesenguye ibijyanye no kuvuga ngo ese M23 iramutse bayishinje yuko iri kwigarurira ubutaka byaba bisobanuye iki? Noneho uyu munsi tugiye gusobanura ibi byo kuyishinja gushinga leta ibangikanye n'iya Kinshasa, yemewe na African Union, yemewe na Loni, yemewe n'imiryango mpuzamahanga ya se, yemewe n'imiryango nka ECOWAS, yemewe n'imiryango nka SADC, yemewe n'imiryango myinshi. M23 kuyishinja gukora icyitwa balkanization cyangwa gushinga leta bivuze iki? Ni ukuvuga ngo abasesenguzi bashinja M23 gushaka gucamo igihugu ibice. Hari ibintu bitatu by'ingenzi cyangwa se na leta cyangwa n'iyi raporo iyishinja M23 iki kintu, hari ibintu bitatu ibishaka kugaragaza by'ingenzi. Ikintu cya mbere, hari ikintu bita ubusugire bw'igihugu, territorial integrity. Ibi sobanuye ko M23 itari kurwanira gusa uburenganzira bw'abaturage cyangwa amasezerano y'amahoro nk'uko ibivuga, ahubwo ifite gahunda yo gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ikayigira igihugu kigenga cyangwa se ikayomeka ku kindi gihugu. Hano havugwa u Rwanda. Icyo nicyo kibazo, nicyo kintu cya gatatu cya mbere cyo gikomeye. Nukuvuga ngo bashizo ngo ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta yemewe, nukuvuga ngo cyangwa ngo gucamo ngo ibice ngo igihugu. Ikintu cya mbere kigendanye n'ubusugire bw'igihugu, aho ngo M23 barimo kuyishinja kuba itari kurwanira gusa uburenganzira bw'abaturage cyangwa amasezerano y'amahoro nk'uko ngo igenda ibivuga, ahubwo ngo ifite gahunda yo gufata ibice, yo gufata ubutaka bwa Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ikabikoramo leta cyangwa se ikabikoramo igihugu kigenga. Benshi bakunda gutebya ngo Repubulika ya Kivu, cyangwa se ibyo bice bitaba Repubulika ya Kivu ngo bikaba byakomekwa ku kindi gihugu, bikaba ngo byakomekwa ku Rwanda. Nicyo bita balkanization. Raporo nicyo kintu cya mbere irimo gushaka gusobanura mu buryo burambuye. Hari ikindi cya kabiri, bifite indi ntego ya kabiri, ni uguhindura isura y'intambara. Iki kirego kigiye imbere cyangwa kigaragajwe kikaba ari cyo kiba highlighted, bivuga yuko ngo intambara ihita iva muri stati yayo yo kuba ikibazo cya politike imbere mu gihugu, internal political conflict, ahubwo igahinduka ikibazo cyo kurengera ubusugire bw'igihugu, war of territorial defense. Kugeza ubu ngubu Tshisekedi yemerewe guhita ahindura narration akavuga ati aba bantu ntago barwanira uburenganzira bw'abaturage, bavuga ngo bavuga ikinyarwanda, impunzi, abicwa, ubuzima bubi, ibindi byose, iterambere itagerwaho, hoya. Ahubwo kigaragara nuko bo bashaka kugira ibiki, barashaka gushotora igihugu cyacu, kugifata bakonona ubusugire bwacyo, bakacyomeka ku Rwanda cyangwa bakakigarurira. Icyo gihe M23 yahita ibonwa nk'umutwe wavogereye ubusugire bwa Kongo. Haza noneho n'ikindi cya gatatu, bavuga ko ikindi cyagaragara hahitazamo ikintu cy'amoko. Indi mpamvu ya gatatu y'amoko, akenshi abashinja M23 ibingibi babihuza n'ibibazo by'amoko, bagaragaza ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bashaka kwiyomora ku bindi bice bya Kongo. Ni ikindi cya gatatu. Nukuvuga ngo M23 automatically yahita ishinjwa ko ikiri mirwanira ari ugufata abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Kongo ahanini, bagahita babomora kuri Kongo bagakora leta yabo.
binahura. Hari abandi bavuga ngo nanone birashoboka ko ibi ngibi bishobora kuba presente imbere y'inzego zitandukanye, bikagaragazwa nk'umushinga wa wundi wa Colonel Nanga wo kuvuga ngo ntihabeho etat federal, habeho leta zitandukanye hariya muri Kongo, ku buryo ngo buri gihugu, buri gice cyaba gifite uko kigenga. Ababigabanya bakatamo state ngira ngo eshatu enye, nako bakatamo state enye. Hari yitwa Repubulika di Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, bakazana Repubulika ya Katanga, bakazana iya Kongo Kasai, bakazana iya Zaire Kongo, bakavuga ngo zibe state enye zigira noneho etat federal. Ibyo nibyo bintu benshi bavuga yuko ari byo M23 ishaka. Ibi kandi binakubiye mu mushinga wigeze kuvugwa n'umuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga, wavuze ko ngo icyabona cyanabaho ngo habaho ikintu cyitwa federal state, noneho ikagira leta zitandukanye nka kuriya muri Nigeria bimeze cyangwa n'ahandi, hanyuma hakabaho kuba bamwe bigenga n'abandi bakigenga n'abandi bakigenga. Tugarutse ku ntama yacu, M23 yanashinjwa yuko irimo irwanira ikibazo cy'amoko, itarimo irwanira ikibazo cy'abanyekongo muri rusange. Ingaruka n'eshatu: ubusugire bw'igihugu, guhindura isura y'intambara, none hakabaho n'impamvu y'amoko. Ingaruka za politike na diplomasi kuri M23 ziri buze kubizihe bitewe n'iki kirego barimo gushinjwa. Tubibutse yuko iyi ni inkuru y'ubusesenguzi, ntago ari update. Ibi birego biramutse bibaye ko kari impamo cyangwa amahanga akabyakira gutyo nka kuriya byatanzwe, bifite ingaruka zikomeye kuri M23. Ikintu cya mbere cyabaho, habaho ikintu bita kwimwa amatwi n'umuryango mpuzamahanga, cyangwa icyo bita diplomatic isolation. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ufite ihame rikomeye ryo kudasubiramo imipaka yakaswe n'abakoloni, intangibility of borders. Igihe cyose M23 yafatwa nk'umutwe ushaka guhindura imipaka, African Union, UN, RONI n'indi miryango nka SADC bahita bayifata nk'umwanzi ukomeye w'amahoro, bityo ibiganiro bikaba bitagishobotse. Yari imaze gutera intambwe, yaramaze kugera kuri table ronde, yaramaze kugera kuri tapis rouge y'ibiganiro n'ibihugu bikomeye. Hano turagaruka kuri Qatar, turagaruka kuri Washington. Ibyo byose ni ibintu tutagomba kurenza ingohe. M23 iri considere, bamaze kubona n'impamvu irwana, barayumvise. Kongo yatangiye yita umutwe w'iterabwoba, ariko baza Kongo iza kwisanga yicaranye n'abo bantu yitaga umutwe w'iterabwoba. Icyo ni igitego kuri M23 yatsinze, kandi igitego cyiza cyane kabisa. Ibyo rero kuba uyu munsi biriya bintu byagira kuvuga ngo barimo gushinga leta, ngo ikindi ngo barimo gucamo igihugu ibice, byatuma habaho ikintu bita diplomatic isolation, kwimwa ijambo, bagafatwa noneho nk'umwanzi ukomeye w'amahoro. Mwarabibonye mu bihugu bitandukanye bamuzakudete cyangwa n'ahandi. Hari abanya Sierra Leone bigize gukora kudeta, banafashe n'ubutegetsi. Obasanjo wa Nigeria yarabahamagara ati muze, bafungiye mu Rwanda. Abanya Sierra Leone harimo bagifungiye mu Rwanda ubu ngubu, muze twicare tuganire nka ECOWAS, cyangwa se ndumva ari CEDEAO, ECOWAS. Muze twicare tuganire, turebe ukuntu muri buze gushyira ubutegetsi muri Sierra Leone.
abagabo baragiye bicara mu nama bategereza Olusegun Obasanjo kugira ngo aze nyine barebere hamwe uburyo Kowasi bakira n'inama bagiye kubagira kugira ngo bashyireho ubutegetsi muri Sierra Leone. Ikintu cyabayeho, hinjiye abahungu bafite imbunda bata muri yombi abo bagabo bari bakoze kudeta, ndumva ari kudeta muri Sierra Leone, bose uyu munsi barafunze. Bamwe barangije ibihano ariko abandi ndumva baracyafunze, bafungiwe i Nyanza. Aho rero mama 23 nayo ishobora kwikanga ibaye nk'ibyo byabaye ku banya Sierra Leone, igafatwa nk'umwanzi ukomeye w'amahoro, ku buryo ndetse n'ibihano bikomeye mpuzamahanga bishobora gufatwa abarimo barwanira kubohora igihugu cyangwa n'ibindi, ugasanga hari indi sura bambitswe ku ruhando mpuzamahanga, bikarangira icyo barwaniye kidakunze. Icyo ni kimwe. Biriya birego rero biramutse nanone biciyemo nk'uko Kongo byifuza cyangwa manipulation yakozwe muri iriya raporo nk'uko abantu bakunda kubivuga, ikindi cya kabiri cyabaho, habaho gutakaza ishingiro ry'ibyo mama 23 irwanira. Loss of legitimacy. Mama 23 ivuga ko irwanira ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahabwa uburenganzira bwabo, impunzi zigataha, kandi hagahashywa imitwe nka FDLR n'indi mitwe ibahariya muri Kongo. Iyi shinjwa rero gushaka gucamo igihugu kabiri byangiza iyo ntego, cyangwa se teka tubyite impamvu narrative, impamvu intego, bituma mama 23 igaragara nk'umutwe w'abanyamahanga cyangwa abagambanyi, aho kuba abaturage barengana, bigatuma abandi banyekongo bose babangurunuka aho kubumva. Impamvu ya gatatu y'ingaruka, hari buze kubaho gukaza ibitero bya gisirikare. Iyo leta ya Kongo cyangwa leta ya Kongo niramuka yumvishije amahanga ko ikibazo gihari ngubu ari ugucamo igihugu ibice, kandi bikumvikana, irabibonye impamvu ifatika yo kwanga ibiganiro, n'ubundi byagenda gake, ahubwo ishyira imbaraga mu ntambara. Ari nacyo kintu bavuga cyo gukaza ibitero, ari nacyo kintu kigaragara ko kiri mu mutwe wa Perezida Felix Tshisekedi. Ku ruhande rwo gukaza intambara, ubari mu biganiro n'abacanshuro ba Eric Prince abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kugira ngo diru bakoze muri Sudan nawe bayimukorere, abacanshuro bagende bajye hehe muri Kongo. Ikindi cya kabiri, ibiganiro bya Doha turubuze kubisesengura mu nkuru itaha, Tshisekedi yamaze kubivamo, yashyizeho condition wavuga yuko zigoye kugira ngo abyitabire. Ubu kugeza ubu yamaze kuboyikota ibiganiro bya Katari, arimo arashyira imbaraga ngo hatangire ibiganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda biri su forme y'ikinamico yanditse neza. Mama 23 yamaze kumubwira ngo twakoreye mariage i Doha, gatanya nayo ugomba kuyitangaza ukagaragaza yuko wikuye mu biganiro bya Doha, yuko ibiganiro bya Doha ubitesheje agaciro bitazongera kubaho, which means kubitangaza nanone biribuze kugira indi ngaruka biribuze kugira. Ariko niba dukurikira ukaba wumva hari ikintu wumva ko twaza gusesengurira, jya muri comment wandike, rwose turahari kandi turi free, tugomba kubasizajya tubasesengurira tugashyira ibintu muri context yabyo ku buryo byumva. Bivuze ngo ibi biganiro mama 23 Kongo iramutse ihamije yuko koko barimo gushaka gucamo igihugu ibice, ibiganiro ahita bivamo aho gashyirwa imbaraga mu ntambara. Ibi nibyo bituma ibihugu byo muri SADC cyangwa abacanshuro b'abazungu baza kurwana, kuko baba bumva ko bari gutabara igihugu ngo kidasenyuka. Iyi ngingo yumve neza, kuva intambara yatangira kugera kuri uyu munota, niyo ngingo Tshisekedi yitwaza
niyo mpamvu yo kuzana abacanshuro, niyo mpamvu yo kugira ibiki, yo kwitabaza SADC, yo kwitabaza amahanga. Agenda avuga ko igihugu ngo arimo kurwana kugira ngo igihugu kitabamo icyitwa balkanization. Bariya abantu barimo bararwana kugira ngo bacemo igihugu igice. N'ikimenyemenye muzabarebe, bazarwanira Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho bavuga ko ari bene wabo bavuga ikinyarwanda. Ubwo butaka babufate hanyuma babwomeke ku Rwanda. Balkanization iragenda ijya mu mitwe y'abantu. Niyo mpamvu Tshisekedi azana abacanshuro bakaza kurwana, bo bumva mu mitwe yabo harimo yuko ngo bari gutabara igihugu kugira ngo kidasenyuka. Kugeza ubu ngubu M23 nta kintu iratangaza kuri iyi raporo, kuri ibi birego biri kugenda bitangazwa cyangwa kuri ibi ngibi birimo igenda ishinjwa. Ni ukuvuga ngo ariko mu buryo bugize mu byahise, M23 yashatse kuvuga, yakunze kuvuga ko leta ya Kinshasa ikoresha ikinyoma cya balkanization kugira ngo ibibe urwango mu baturage, ibangisha abaturage nk'uko twabivuze hejuru, no kwirinda gukemura ibibazo nyakuri by'imiyoborere mibi n'ivangura ifite. Hanyuma reka turebe, u Rwanda barushinje ngo kuba rufasha M23 rugategura ibitero, rukabiyobora, ndetse ngo rukoherezaho n'ingabo zo kubirwana. Ndetse izi mpuguke zavuze ko ngo u Rwanda ngo rwohereje ngo abasirikare ngo hagati mu 607 ngo muri Kivu zombi, ndetse ngo hari batayo ngo ingabo z'u Rwanda ngo zigizwe na brigade ngo nibure ebyiri, ngo ndetse ngo zikaba zirimo bataye ebyiri z'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe special forces, ngo hari bataye ebyiri za special forces ngo u Rwanda rwohereje hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo kandi ngo zirimo izo mu mutwe w'inkera gutabara reserve force nayo ngo yagiyeyo. Raporo ikomeza ivuga ko brigade imwe ngikorera mu karere ka mbere ka gisirikare ka M23 karimo ingabo zikorera mu bice bya Goma, Nyiragongo, Binza, Bwito na Rucuru, cyo kimwe ngo no mu bice bya Kanyabayonga, Kirumba na Kipese muri teritwari ya Rubero. Brigade ya kabiri ngo yikorera mu karere ka kabiri ka gisirikare karimo ibice bya Masisi, Warikare, Bibwe na Karembe, cyo kimwe n'ibindi bice by'intara Kivu y'Amajyepfo nka Warungu, Mwenga na Minembwe. Iyo raporo igaragaza kandi ngo ko hakunze kubaho kongera ingabo n'iyimurwa ryazo kenshi mu duce dutandukanye twaberagamo imirwano. Iyi raporo ishinja ingabo z'u Rwanda kuba zaragiye zigashinga ikigo cy'ibikoresho ku kirwa cy'Ijwi. Icyo kigo ngo kikaba cyifashishwa nk'ahantu ho kohereza no guhinduranya ingabo hifashishijwe ikiyaga cya Kivu. Abasirikare ngo banyura mu Kivu bakagera mu Ijwi, bamwe bagahita bagenda abandi bakagaruka mu Rwanda. Niko izi mpuguke zibivuga. Impuguke zisobanura ko ngo ubufasha RDF ihama M23 ngo bwagize uruhare rukomeye mu gutsinda mu buryo bwa gisirikare ahantu hatandukanye, cyane cyane mu ifatwa rya Bibwe, ngo u Rwanda nirwo rwahafashe. Ibi bintu rero bishinjwa u Rwanda narwo ngo kugira batayo ebyiri na Kongo brigade ebyiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ni bataye ebyiri z'abakomando nako za special forces. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuze ati mu gihe hari imvugo z'urwango zibasira abatutsi ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukaza umurego muri Kongo, kandi ikagirwamo uruhare cyangwa moteri yayo ikaba ari abayobozi bakomeye muri guverinoma ndetse banabicisha no kuri televiziyo y'igihugu, ati mu gihe kandi yakomeje ibitero bya FARDC byibasira abaturage b'abasivili harimo abanyekongo b'abatutsi, ibyo bitero bikaba bikomeje gukwirakwira cyangwa no gukaza umurego mu burasirazuba bwa Kongo, ati agatsinda gato k'abantu 5 ati k'abakozi ba Loni, ati badafite ubuzobere cyangwa batari impuguke nk'uko babyiyita, ati baricaye, ati bafindafinda, ati ukuri bise, ati ukuri kujyana nyine no kwa Kongo, ati bafata umutwe wa FDLR
ugomba kurandurwa n'u Rwanda nako na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko biri mu mutima w'amasezerano ya Washington. Ati ibyo ngibyo ntibigera banabireba, ahubwo bajya mu murongo umwe wanuza na leta ya Kongo. Ati leta ya Kongo ikomeje gukoresha imbaraga mbi cyangwa kuyobya ibindi bihugu bigize umuryango w'abibumbye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. U Rwanda ruhakanye ibyo bintu, ruvuga yuko atari ko bimeze. Ni raporo nyine yakunze no guteshwa agaciro n'abantu batandukanye. Perezida Kagame yatesheje agaciro avuga ati izo raporo zanditswe mu myaka myinshi ishize ubwo bahabwaga ubutumwa, bagaruka baje guharanira ko buri kintu cyose gihura n'ubwo bushakashatsi bwa mbere. Niyo mpamvu rero iteka uzasanga ari abandi iteka bagaruka baje guharanira ko buri kintu cyose gihura n'ubwo bushakashatsi bwa mbere. Niyo mpamvu iteka uzasanga ari abandi bafite ikibazo, mu kibazo kirimo impande zitandukanye hakirengagizwa ba nyirabayazana. Ati nta kintu uzasanga cyanditswe mu buryo bwumvikana ku buryo inzego za leta zikorana na FDLR mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ibintu bikorwa ku manywa y'ihangu buri wese abyibonera. Iyo niyo position y'u Rwanda. U Rwanda rwamaganye iyo raporo, ruvuga ko ako gatsinda kadakwiye kwita impuguke. Ati kakirengagiza bombardement zikorwa, imvugo z'urwango, ati ndetse n'ibyo leta ya Kongo yiyemeje byo kurandura umutwe wa FDLR. Atahubwo bakaza bashinja u Rwanda ibirego bitandukanye bidafite epfo na ruguru. Reka rero tubashimire busesenguzi mwabwumvise. Niba ufite comment cyangwa niba wumva hari ingingo wifuza yuko twagufasha gusobanukirwa cyangwa gusesengura, jya muri comment utwandikire, turahita tubibona kandi turabikora vuba cyane. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.